KMDC kaliang persya ha kesengi thoding kilemi jendat na ying dorbar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hadin ba chairman ka council uba strong pillar kharjana shimla ailat banya kren ye ka Khasi Hills Autonomous District Council Service Rules arjar arpun riu. Chairman ularai ba dan kamshu bandon ke jingyatai namar ba unoyalam kaliang persya uba titor starwell khan uladep ban IT ye ke jing persya jong uling ba ke jing tho. Uba titos ula persya ya ketika rai da kebekentho ba la khanglat iki dekot ban ye kren ye kimat ki bakongsan bat ban penpau ki jing sngokia halor ki kendon thamai balawan ra. Yes, ngasusu kepada kam. Kentai ya ka right kedungi ku kinong hikmat la kentai Aklam kentai. Aklam kentai. Keren bagi penpau ye halo ni. Nomor bakat ketika rules kalong biye ya ke chair jonga bangan sya ya kini ki. Bila dia pediang bila dia kena ni. Yes, kiwe ngapediang na island. Ya island itu we yes hadian ngayu iya kini kalong kaju. Boleh sitir. Ini syong ni itu provinsi begini keren. Nak bentar ke jing bahasa bakau sel. Ngasusu ya kata. Ngasusu ya kata. Ngasusu ya kata. Nomor hang ni bapila badilit. What is to be discussed? You discuss ke? Ladilit. Mentah lada kakot seda kadang kakot seda sudah hang tang ini discuss ke ibadah. Habang ang delete kamu apa ikan mangai kan ya balik apa delete. Tu pila ada mention something hang ni. Pila ada mention something hang ni delete lale pila ben I sakano sakaway pat wording iban substitute hadin jong deleted. Yes. Te nomor dah kaba buram yepi dah kaba buram yepi. Yes, ngasusu kalau ada apa ngamla. Kalau bija ke chair mengansya ya kena kena belong frivolous. Simple as that. Frivolous, frivolous and meaningless. Kata si karuling itu visual makin air kan ni kan? Hang ni rungala apa na ya kata karuling. Boleh lah. La ya kata boleh lah. Hang nu thok bong bong lah. Mula nama bila ada admit yes, la admit. Don't know admit rungala apa. I'm under which rule bang amla? Under which rule bang amla bang ani? Ngamong bayu. Lada jen ba free phrase ya kan ni? Lada jen ba free phrase ya kan ni? Ada kamu yang nganai galat. Andai hang ni la delete. La penpau ba pila delete. Lada pila delete ngaru nganam syak hi bangan syak ba pin discuss ya kayak balong frivolous and meaningless. Kalau disgrace ya ke chair. Kalau disgrace ya ke chair. Semua member masusu ya tak. Kalau disgrace ya ke chair. You have to pila ada mention something bre. The delete mean delete. Delete mean nothing. Soba nangi sekmat. Lada pibu ka kentin delete you should have something. Lada delete only one clause na accept. And right the whole clause nomor pembangapek matahang ni. Dah keburam ni. Lalang apa yang ni kesak sang ke index and definition. So what else will be the amendment ni? Kan mau nang ni sekmat ban rephrase nganum ailat kan ni nganum syak ban ya. Ada visusi visu baru kalau habatan ya ka power dong Sherman hani mention hani ka service rule impedian community service rule am katakan I can klik ke isi. It's not my headache, it's not your headache. Let the isi. Bahkan beri kata headache. Yes, ngasusu tu. Lada kawan dah kelenti ke jong piro hakar kompo kopian ala maksudnya. Yes, nakmat ngapriang. Andai mentan ngandala recheck biang itu, ngandala recheck biang ibar. Kan the whole thing lah delete. Secara saya hador kata kawan rak yang point of order 88. Ini ka pedi ba penting. Boleh intim. Kalau kawan rak close by close Rumah. Rumah. Ni penia aja ka house ro as per ka edi rule. Andre pikir apa? Apa menganam apa? Kalau ada visual kita akan sim ya ka sense ka house.
Kita kiba menjur ban move ya kenika amendment subhayang. Kiba menjur ban move ya ke amendment subhayang. Ini menjawab tu. Okey, kiba menjur ban subhayang kiba menjur ban move. Kiba menjur kabok kadan hak majority. Man aila ship dah kasar tu kau. Ya ke amendment. Kublai Shibun. Kublai Shibun. Juara yang kan ni. Ngayai as per rules. Bila dia pedang. Kim aila kan ni kalau bapi divide atau bapi penduk ya ke hak ke jonga dengan keren ni apa hak ke jing sisa. Nilai ngasal. Kamdai bang penduk kadai kajing baklai jongpi ban wanra. Ladang apa kelapa di? Subha. Bila pedang. Boleh. Kalau pihak anda ngayi hang ni bapila delete all deleted. There is nothing to be discussed. Subha. Labiang. Kublai Shibun. Umno fikiran ka usah. Ngakhat yo siam subha ban clause by clause. Kata service rule ke bam dan AA nang betagi nang kre. Subha move clause by clause. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 2 of the rule do not stand part of the Khasi Hills Autonomous District Council. Service Rule 2026. Move subha. Be now taken into consideration clause by clause. Kayeng kemenjur. Since that the Khasi Hills Autonomous District Council Service Rule 2026 be now passed. Kayeng kemenjur. So the Khasi Hills Autonomous District Council Service Rule 2026 Judiciary Amendment Bill 2026. You am in charge. Please move for the consideration of the amendment bill clause by clause.